Reka tubasuhuze bakunzi ba Kivu News Official TV, ikinyamakuru kibagereraho mutari aho mwamuherereye hose ku isi, abo bwamaze gucya mwiriwe, aho bukiri nijoro ni mugoroba mwiza. Reka rero dukomeze nk'uko twabibasezeranije ubushize, twagarukiye mu gace ka Bambiro ko tuzaba gikomeza kuva Mushaki kubageza i Goma muri ya gahunda yacu ya ihera ijisho, ibice M23 imaze gufata nyuma y'intambara uko bimeze. Rero nk'uko mubibona ahangaha tugeze, namwe ubwanyu murabyibonera yuko tugeze ahantu hari ibisigazwa by'ibisasu nk'uko mubireba. Turakomeza dutemberane mpaka tugeze mu mujyi wa Goma. Murabona amapoto yarangiritse nk'uko twakomezaga kubibabwira rwose. Intare za Sarambwe zifite akazi kenshi nk'uko namwe mubyibonera. Rero murabona ni umunyamakuru wa Kivu News wari uhageze, yagiye guterura ngo yumve uko kiremera. Rero ngo aragiteruye, uno bita Peter Pro arimo arasuzuma, arareba uko gisa n'uko kimeze. Urabona ko kiriya gisasu ari ibintu bisasu binini cyane, ntabwo ari amasasu asanzwe. Ikigaragaza cyo aha naho bita mu Gasengesi habereye intambara ikomeye cyane ihuza M23 na FARDC na FDLR na Wazalendo, bose bafatanyije muri iyi ntambara. Rero ibi ni ibisigazwa by'amasasu turimo tugenda tubereka uko byari byitwaye. Murabibona abana b'abamotari bari gutaha mu mujyi wa Goma. Turabereka epfo ku kiyaga, murabyitegereza. Tugiye gukomeza tugendane muri uru rugendo tubereka uko byifashe, abantu bashobora kuba batari hafi barebe uko bimeze nyuma y'intambara. Urabona izo ni ibisigarizwa bya uniform z'abasirikare hagiye bisigara. Ikintu cya gifaru cyarashwe, murabona ukuntu cyarahiye cyose kirashira. Iki cyari gifaru cya MONUSCO, ndatekereza abantu benshi mwarakibonye ku ka video kigishya ku kanya. Cyakomeje kugenda gishya kugeza gisigaye kimeze kuriya nk'uko nyine mukibona. Aha naho ni mu Gasengesi n'ubundi tukiri tuvuye mu Ibambiro tukomeza kuzamuka. Ubu tugiye kugera hahandi abacancuro babaga bari bakambitse. Murabona iriya sitasiyo, turaje tuyibereke nanone. Sitasiyo yari hirya, kiriya ni sitasiyo bifashishaga bashyiramo esanse yabo, ndetse hari n'ikigega cy'amazi. Murabona uko hari hameze. Haruguru gatoya ndaza kubereka ningera ahantu ndashyiramo pose, hanyuma murebe uko bimeze. Hari ahantu rwose aho hirya y'aba mama murabona hari ibintu by'ibitare, ibitare bisa nkaho byamenaguritse. Twe twahageze nuko tutahegereje kamera neza. Hari ibitare M23 yaboherejeho igisasu kicyagira abo cyica, ariko kirabomora urutare. Uwo munsi bahita bagengura, bahita bavamo barahunga. Niyo makuru twabashije guhabwa n'umuturage twari hamwe wegereye aho hantu, kugira ngo mbese bahahamuke bareke bahite bivana mu ntambara. Ni iryo bombe ryaguye aho hantu. Kadukomeze tubereka uko bimeze. Tugeze mu nkambi ya Mugunga. Ni inkambi ya Mugunga, abahaza hano hino yaho gakeya. Tugiye kugera ahandi hagana ku ahantu hamwe hagana kuri cimetiere, ariko iyi foto tubashyiriyemo nyine ni ifoto ya aho abacancuro bari bakambitse nk'uko mubibona nyine byafishije muri screen yanyu. Nuko nguko bimeze. Tugiye gukomezanya nyine tugenda tuganira muri iyi foto, si mu by'ukuri tugenda tugana no ku musozo wacu wa ihera ijisho. Ese murabona ko ibintu byahindutse aho intambara ya M23 yamaze gufatira umujyi wa Goma. Murabona ko ibintu byahindutse, abaturage barimo baratembera nta kibazo, umutekano waragarutse. Ubutaha tuzabagezaho inkuru noneho turi gusura abaturage bo mu mujyi wa Goma batubwira uko babyumva, nk'uko twabitangiye uko byifashe. Ndetse mu kanya turongera tubagezeho inkuru y'imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Goma, abaturage batakamba bavuga bati Kinshasa nirekeraho kwicwa abaroswahilifone bari Kinshasa bibasiwe n'abo mu bwoko bw'abaruba.
rero iyo nkuru turaza kuyibagezaho mu kandi kanya nyuma y'iyi nkuru. mujye mudukurikira 5 kuri 5, ariko niba wakunze ibyo tubakorera ntujye uvaho disi utadukoreye subscribe. Kora subscribe, nakore share, ndetse utange na comment niba hari ibyo wifuza ko twavugurura tubivugurure. Reka rero tubashimire mwakomeje kubana natwe. Ciao ciao.